Dostlar! Yoldaş Kırgız Respublikası Prezidenti Kurallı Güçlerin Baş Kolbasçısı Özdök Kuram Gösterme taktikалық саптық сабаққа даяр генерал-майор Шаршаев. Еркен төр. Қанша заряд? 19 оқ отырады. Бүгінгі күнде Макаров пистолетінен дүйне жүзінің практикасында уже оғы отказ беріп башташты, анткені бронежилетті уже ал оқ теш албай қалды. Бүгінгі күнде бұл уже башқа оқ 9-ға 19. Бұл осы пулемет қалай сатылғанында модификацияланған пулемет. Азербайжанда мұны сатып алдық бюджет есебінен. Мұның өзгөчөлүгү кыска, жеңил. Қанша заряд? Бұл 200-дүгі болады, 200-дүгі. 200-дүгі болады. Андан сыртқары біз Өзбекстан бұл Кобра деген схеманы алғанбыз. 600 дана боя қайметті. Бұда потенциалдарды бұл деген немнесі жақсы қысқа болып, бана тоғыташтарда, шағарда көтеріп жүргенге дейін. Бұл ПК-ның ошолда ПК просто модернизация. Егерки ПК-ның ооба. Просто мына деген дүлне соң шыққан қомагестілі өзгертілген. То есть бұл отдачасына қазір сатып алдық. Бұл республиканың орнына застава деген мүмкін. Сербияныкі. Бұл модернизм ошол өсөдө, бирок уже балдар атканда отдачасы точность катадан жакшыраак дейт. А муну сиздер көрүп кетсеңиз 308, 338, 12-7 октарлармен анан көрүңүз метеостанция, Владимир немелер менен решительдер и приборы по проверке скорости полета суда. То есть военное производство, промышленность производство выходит. Производство Минобороны. Çıktı, сейчас еще даже ничего çok отпадает. Bu boştu. Bunlar yemin. Так, Станислав Владимирович, bu жерде мына шега баштайды, получили емес, бұл көрсетіледі. Алған нәрсе шыққан қолдануын көрсетеді. Халықаралық әскерлік саяси тұрғанға байланысты Қырғыз Республикасының шекара қызметінде ар түрде модификациялары өткізіліп ұшу аппараттары, өшірген машиналары, артиллериялық тұтымы, дронға қарсы құралдары жана башқа уақыт бератушы самалдап қаражаттары бар күшілер, бөліктер менен бөлікшілер түзілді. Сіздердің алдыңыздардағы тактикалық қалада оқ атуға мүмкіндік түзген шартты дұшмандың ар түрді бұта сөлөкөттөрү түзүлгөн. Номер 6 бұта адамдың белге чейінгі сөлөкөтү. Бұтаға чейін аралық 800 метр. Оқ ату 76 мм. Састава М91 үлгісіндегі Сербиядан өндірілген отығынан ішке ашырылады. Номер 7 бұтасы горизонталдық авандағы көкірек бұтасы. Алыстығы 800 метр. 762 мм Венгриядан өндірілген отығынан ішке ашырылады. Номер 10 бұта пулеметтік есеп. Бұтаның алыстығы 1000 метр. 8-6 мм Венгриядан өндірілген көз қатар отығынан ішке ашырылады. Номер 13 БТР бұтасы. Аралық 1000 метр, 12-17 мм Хорватиядан өндірілген көз қатарға қарсы мылтығынан ішке ашырылады. Тигр, Аксум жана Toyota Land Cruiser типіндегі атайын сол толы машиналары менен НСВД есебі ордынан оғатып 800 метр алыстықтағы номер 25 бұтаны тиюк ұшақты жоқ қылады. Байрақтар ТВ2 ұшқысыз ұшуш аппараты картаға түшіру жана артиллериялық оқ тұрды түзету үшін абадан чалғуда жүргізеді.
кыйратуу максатын жана каражатын багалайт. Алып жүргөн авиациялык кыйратуу каражаттары 4 дана. Аппаратты жерден башкаруу экипаждын саны 3 адам. Bayraktar көзөткен учкусуз учуш аппараты düşmanın tünül gücün жана soğuk kolon butaların kıyratı için kullanılan raketa koyu verildi. Koy verildi. Bayraktar sigorta gelette. Hoppa! Yes! Anıtkana buta, düşmanın soğuk kolon adresi çok önde. Taksüngür uçkusuz uçuş aparatı düşmanın askerlerin bir yerden ikinci yerge kısa yollardan alıp ölümcül strategiyalar obyektisi bulunan Alt-Davula köprüsü janaşkan aybaka girip Mal El tipindeki aviasyon selatlar bilen oğ bastığı sokkusu raketa koyu verildi. Через 30 секунд. Vurdu. Bu da çok kılındı. Ay молодец. Отлично. Кымбаттуу мекен сакчылары, урматтуу мекендештер, сиздерди бүгүнкү тактикалык саптык машыгуунун ийгиликтүү аякташы менен куттуктаймын. Учурда дүйнөдөгү аскердик саясий кырдаал татаал бойдон сакталууда. Алыскы жана жакынкы чөлкөмдөгү куралдуу кагылышуулар саясий максаттарга жетүү үчүн мыйзамсыз куралчан түзүмдөрдү жана террористтик топторду колдонуу сыяктуу терс көрүнүштөр ата мекенибиздин чегин, коопсуздугун камсыз кылуу милдетин өтөп жаткан ар бир эр азаматтан жогорку күжүрмөн даярдыкта болушун талап кылууда. Кыргызстан ар дайым эл аралык укуктук принциптер менен нормаларды сактап келген жана мындан ары дагы бекем сактайт. Бирок тынчтык болсун десең, согушка даярдан деп таамай айтылгандай, күжүрмөн даярдыкты жогорулатууда тыныштыкты кааласаң, согушка даяр бол, жеңишти кааласаң, жоокерлер жан дили менен даяр болсун. Мыкты натыйжа күтсөң, кокустан эмес, намысты туу тутуп, өнөр жана илимге таянып, согуш деген принциптерди колдонуу негизги талаптардын бири болушу керек. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугун кынтыксыз камсыздоо мамлекеттин негизги артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналат. Бул багытка мамлекет тарабынан 2021 жылдан тартып эбегейсиз көңүл бурулуп, бир топ алгылыктуу жумуштар жүргүзүлүп келет. Жалпы эле укук коргоо органдарынын күч түзүмдөрүнүн дараметин кадыресе жогорулатууга тийиштүү тапшырмаларды дайыма берип келемин. Бүгүнкү күбө болгон иш-чарада коопсуздукту камсыздоонун, түзүмдөрдүн дараметин жогорулатуунун өнүгүү тенденциясы байкалып турат. Өзүңүздөргө маалым болгондой, өлкөбүздүн тарыхында алгачкы жолу республикалык бюджеттин эсебинен куралдуу күчтөрүбүз менен чек ара кызматыбызды байрактар тыбы, акынжы, ак сүңгүр учкусуз учуучу аппараттары, курал жарактардын, аскердик техникалардын заманбап үлгүлөрү менен камсыздоо жаатында дагы ири долбоорлор ишке ашырылууда. Биз мындан ары да өлкөбүздүн куралдуу күчтөрүн күчтөндүрүп, жоокерлердин социалдык абалын чыңдоону уланта беребиз. Өкмөт турак жай менен камсыздоодо ипотекалык программаны улантуу, анын ишин толук кандуу каржылоо, аскер кызматчыларынын жана алардын үй бүлөсүнүн татыктуу жашоосу үчүн каражат бөлүүнү мындан ары дагы уланта бермекчи. Учурдан пайдаланып, өлкөбүздүн чек ара коопсуздугуна кайдыгер карабай, ар тараптуу көмөк көрсөтүп жаткандарга терең ыраазычылык билдиремин. Ошондой эле бүгүнкүдөй тактикалык саптык машыгуу мындан ары дагы тез
өткөрүлүп турмакчы. Мындай иш-чаралар күч түзүмдөрү арасындагы өз ара байланышты бекемдеп, коопсуздукту биргеликте камсыздоого, ошону менен катар жаңы заманбап техникаларды өздөштүрүүгө, жаңы ийгиликтерди колдонууга өбөлгө түзөт. Жолдош чек арачылар, бүгүнкү иш-чаранын кадырлуу катышуучулары, сөзүмдүн аягында ата мекенибиз болгон Кыргызстандын коопсуздугу баарыбыздын жүрөгүбүздө, көңүл борборубузда болушу керектигин баса белгилеймин. Улутубузга, тилибизге, динибизге, жашаган жерибизге карабай, баарыбыз тең мен кыргызстандыкмын деген күчтүү жарандык жана атуулдук сезим менен жашап, тынычтыкты баарынан жогору коюуга тийишпиз. Урматтуу мекен сакчылары, кызматыңыздарды дайыма ийгиликтер коштоп жүрсүн. Сиздерге чың ден соолук, темирдей бекем эрк, кажыбас кайрат каалаймын.